خب اولا که سلام و درود بپویم به کل هموطنان عزیز و مخلصان خادم خلق. امیدوارم که همه کسا صحت سلامت باشین. اینک ما شروع میکنیم با نوار گرفتن شنیدن که بود مانند دیدن، البته که برای شما است تو اینکه هر یک جوان مرد در یک مردک باید احساس کنه که تا کجا یعنی که او در زندگی خطا کردگی است یا اینکه تا کجا کاری گویم که درست کردگی است و در چه خطاگی ها ما راه دادیم که تا اینکه ما گویم تو همین در چه خطاگی راه دادیم که ما تو همین درجه آمدیم رسیدیم. البته که نوارایی که من میکنم یعنی کمی سخت‌تر هست، کمی وزمین‌تر هست، کمی در چستوی انسان میرسه. امیدوار هستم که یعنی که از این نوارای ما، از این چیزهایی که من برای شما نشان میتیم برای شما یا که برای نسل‌های آینده که بعد ما و شما میآیند چیز با او درس شوه گفتگی امید ده. یعنی این نوارها را میکنیم تا اینکه این اشتباهایی که ما راه دادیم یا اینکه پدرای ما راه دادن، بابای ما راه دادن آمدن و آینده در این خطاگی ها، در این اشتباهات ها راه نتن. خب من معذرت که مثال اپراتور ندارم و غیره ندارم، یعنی تنها خودم همه رولیکم نوار میکنم و تکنیکای کچیسو هم ندارم، کمی مشکلی هم هست. یعنی این چیزا به هر حال بعضی وقتا بگیم یعنی در نوار من نمیتونم آواز میویم. امیدوار هستم که شما را یعنی خوب درک کنید. در این حال من سفر کرده ایستادم، یعنی راه گرفتم طرف یک مغازه‌ای که نه تنها غذای انسان ها بلکه در اونجا یعنی در تمام مغازه های این دولت ها غذای حیوان ها هم هست. یعنی آن غذاهایی که ما بلکه برای انسان ها خودمان اگر برای انسان روا دیدگیشه یعنی خورده یا که خریده یا برای نزدیکان بگیم مادرامون کرده نمیتونیم، اما این دولت ها گویم که نه تنها برای انسان بلکه برای حیوان براتون نشان میدیم. یعنی چه غذاها و چند نمود غذاها آماده میکنن که تا که از این گویم که چیکار کنن استعمال برای حیوانات یا و البته که بعد از این میریم طرف دکتر حیوان ها و پلیکلینیک بگیم یا که بلنیسه حیوان ها میریم و اونجا را نشان میدیم که یعنی حیوان ها چی نمود طبابت میشوند و با چی شرایط ها داره، یعنی دکترخانه حیوان ها. وقتتون خلاصه کنه که یعنی ما در چی اشتباهات راه دادیم که دکترخانه انسانی ما یعنی که تا این درجه گوییم که نیست. معذرت که در راه بعضی اکران روشن میشه و بعضی خیره میشه و برای که افتاب بعضی طرف میشه و خلاص گپ هموطنای عزیز مایده ما و شما چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم نوارهایی که شنیدن که بود مانندی دیدن. امیدوار هستم براتون خوش میآید و گویم لایک کامنت و پدیلیت فراموش نکنین هموطنای عزیزم. اینا منم در پارکینگی مغازه رسیدم. اگر که شما دستگیری کنین، شما لایک پدیلیت گویم که ابونه شوین، اگر من براتون کوشش میکنم که باز هم دیگر نوارها گیرم، دیگر درباره انسان ها، حیوان ها و عموما در همه امید هستم که نوارهای ما نوارهای تربیوی برای ما و شما باید باشه. یعنی که از این چیز باید ما و شما چیزی آموخت. با همین نیت هم گویم که چیکار کرده ایستادیم، یعنی نوار کرده ایستادیم که تا که ما و شما از این نوارها چیزی بآموزیم. خب شروع میکنیم. در این حال من یک چند مگزین اگر شما خواهش کنین میدارم، اما در این حال من داخل میشم یکی از مگزین های یعنی مغازه های گویم که نامش بدریان که هست. یعنی بدریان که خلاص یک مثل غذا هست
ҳост. Инҷа танҳо ғизоҳо ҳастанд. баъд аз ин наворҳо боз навори дигарида, яъне нархи навои ғизоҳо, яъне руған, шакар, орду ва ғайраҳо, тухму картошкаву пиёзу сабзӣ, дар ин бахшам як навори дигар боз ҳам чикор кунем, кӯшиш мекунем, талош мекунем ки то ки шавад. Дар айни ҳол мо имрӯза навори мо ҳамватанои азизам, бародарон ва бинандагони гиромӣ ва обуначиёни меҳрубон ва лайк меҷиқидагони азиз, барои шумо имрӯза мо ғизои ҳайвонҳоро мегирем. Албатта ки дар тамоми магазин чӣ хӯрокворӣ аст, дар тамоми магазинҳои хӯроквориҳо, яъне полкаҳои барои ғизои ҳайвонҳо ҳаст. шурӯъ кардем ҳамватанои азизам, гуфти ҳамн гапо паехли кардем. шумо тамошо мекунед, лайк мемонед, хитон хулосатуна мебурем. хуб дӯстои азизам, ин магазинои бигем тушонкҳои барои саго аст. ҳамаи тушонка, агар 100 намуд гӯем, 100 намуд тушонка, яъне ки то моӣ, то саг, хук, гов, урдак, ғоз, ундюк, барои саго, сагои майда, калон ва тушонкаҳои калонам инҷа вуҷуд дорад. хай тарафаш попкорн аст ки мо дар магазини аслӣ дар омадем ва устухоно аст. Ин гигиртак мегӯянд, чӣ мегӯянд, хеле сухои мясао аст. ва аз он ҷумла моҳиам, мегӯям чӣ хеле ки шумо мебинем, моҳиам даҷи қоқош ҳаст. Яъне ино ҳама барои гӯям ки саго аст. Ани тараф ҳама бозичаҳо барои сага пишак, ин тараф рементҳо, тараф клиентҳоро намегирем, клиентҳо ҳаст, ин тараф барои пишакҳо. ин ҳами қанаму тушонкаву калбаса клиентҳо ҳаст, ма намегирем клиентҳоро. нама қадар ҳамаш барои ҳайвонотҳо аст. дар ин бора албатта мо баъд гап мезанем, фикр кунем. ино ҳамаш ва хоначаҳо барои сагҳо, чизе ки овозӣ мекунанд хелеам аст. хулас ин аст якчанд намуд шампунҳо, узр ки аз сеофтоб аст, ва косачаҳои авқотхӯрӣ ва ғайраҳо аз поёнам. ино ҳамаш барои овозӣ дурондан аст. боло шампун, тарафош дору. ин ҳама қадар шароит барои саг аст, яъне ки саги пишак. хуб, витамин, таблетка ва барои сагҳои хароб ва сагҳое ки касалӣ мешаванд, ин тараф ҳамхел таблеткаҳо ҳаст, сози шампуношам мегирем. хуб ки боша, барои ҳайвонотҳо дигар гӯем мағозаам омадем. яъне ки инҷа мо инҷа тоза мағозаи ҳайвонотҳо, тамоми тушонка барои ҳайвонотҳо, даҷа аз моҳигӣ ва аз оҳугӣ ва аз тамоми, яъне ки ҳамин қанамуд сортҳо тушонкаҳо ҳаст. воқеан ҳам фикр накунам ки як намуд бошад дар инҷа, балки хела зиёд аст. ҳатто ки аз хугу, аз гову, аз ундюку, чӣ хеле ки гуфтем, ва аз он ҷумла диетически аз моҳиҳоам барои сагҳо будааст. хай тарафш корм барои сагҳо ва гӯем ки хоначаҳои барои сагҳо, агар чӣ бошад, яъне ки дуру дохили шуда бозӣ хоб меравад. хуб ки боша, и дигар гӯем ки гӯштҳои чанд намуди сухоӣ, фикр кунам основной кукуртак мегӯям ку мода, кукуртак, и ҳама аз кукуртакҳо аст. и тамоми намуд ва гӯштҳои хеле қоқҳо барои сагҳо, гӯшти қоқ чанд намуд, моҳишам ҳаст, моҳичаҳои қоқ ҳам аст, ино барои сагҳо. чӣ хеле ки дида истоден,
намедонам то куҷо мегирад тоза ё ки гашт. Ва ин тарафаш гӯем ки бозичаҳо барои ҳайвонот, яъне ки сага, пишака ино ҳастанд. Бозичаҳо ва ино устувонҳо ҳастанд барои сагҳо газидану бозӣ кардан. дигаре боша ҳамаи бозича. Ва ин тараф бандҳо, рементҳое ки барое ки сагҳоро мебандӣ, пишикҳоро мебандӣ, инашам ҳамун тариқ. ва ин тарафшам ҳамун хел гӯем ки барои пишак будааст. ин тарафаш ҳамаш хеле гирам, барое ки аз ӯ тараф офтоб аст. агар ки мо назар кунем, ино ҳамашон гӯшту чизои қоқанд. но тарафҳо агар хеле гирем, яъне ки як 100 намуд, 80 намуд калбаса, тушонка, барои сагҳо дору ҳаст. ва исмаш гӯем ки бозичаҳо барои сагу пишак аст ки бозӣ мекунанд. ин аст гӯем ки магазини аслии пани достава теж мачта. яъне ки бибинен, ҳатто ки дастрас мекунӣ, занг мезанӣ, мачи якиш улотки то ест добра. яъне ки ҳатто ки рекламаош ҳам ҳаст, занг мезанӣ ва ино оварда дар хонаат барои пишакҳо, кучуко, сагҳо метиҳанд. ин аст гӯем ки барои сагҳо агар овозум паст боша, барои нороҳат накардани клиентҳо, дигар инсонҳо кӯшиш кардам ки пасттар гап занам. ба ҳар ҳол умедворам ки шумо мефаҳмед, дарк мекунед. инаме ҳамаи ҳамино ки барои мо барои одамо иқадар сорти тушонка нест, барои ҳайвонҳо инаме қадар ҳаст. яъне ки дар бораи гап мезанем, чаро хел чизо ҳаст. хоб мо ай магазин берун мешем, то ки дар дигар магазин боз дохил шем. хоб дӯстои азизам, инҷа шурӯъ мекунем аз ҳамиҷаш, яъне ки ин митигирии қопчагӣ аст. яъне ки қопчаи ҷа нархш аст 29 сум аст. қариб бигем тақрибан $7 мешавад як қопчаш. хоб инҷа барои тушонкаҳо ҳаст, гӯем нархш 5 сум, 5.99 тин. ва дар болошам аст хеле чиёш 5.99 тин, бештар аз $1 мешавад. хоб ки боша шурӯъ мешавад. ин полкаи гӯем ки ҳайвонот аз ин тараф, он тараф ҳам ҳаст. яъне ки аз пишак саркардагӣ ва ба тамоми саго ва ғайраҳо. бинем ки ҳамватанои азизам, яъне ки тушонкаҳои барои саг аст. нархаш 3.85, яъне қариб $1 аст нархи. инсонҳо аз ин хеле зиёд харидорӣ мекунанд. хоб ки боша ин барои гӯшт аст, яъне ки мулоимат аст, упакован. ин ҳамам тушонкавори аст, дуруни пакет. ин барои пишак аст. хоб иш ҳам сухарики пишак, иш ҳамо тушонкаҳо, яъне ки моигиву мурғӣ барои пишак, саг. ино аз гӯшти гову ундюку чиз, инам барои саг ҳаст. кучукчаҳои майда дава фигра метиҳанед. барои пишак тушонка, яъне ки он чизе ки мо модар монда позволят намекунем ки харида битем ай хеле чизҳо. ана ки боша мерем бозам барои пишак тушонка ва гӯшти гов, яъне ки неҷа аст, воловина, яъне говӣ аст. инам барои пишак аст. хоб ки боша иншам киткетинашам барои ҳамо пишак будааст. хоб барои саг, барои пишак. хоб инҷа мебинем, инҷа
کالباسا هست، یعنی که کالباسا برای سگ هست. خب دالش میریم. دالش اینا خیلی توشونکایی که بگیم اینا خیلی چیزی گوی هم نشون بدم شما ده. اینا همش توشونکا آلومینیوم قطعه ده. یا همه برای سگا هستن. اینا برای حیوان آماده کردگی هستن. این از همون نمود تنها کانسروگیش است. خب ببینید گوشتای قوق کردگی سوپای میاسا میگن. گوشتی که قوق کردگی است وقتش در مواد میکردن نمک زده قوق میکردن برای آدم بودن که برای سگ بوده است. و درونشتا چی هم دوره خیلی پریپراوا هم دوره میپرتوی اوده پریپراواش هم میپرتوی با مزه میشه سگ میزنه خلاص. و ایش باشه ای همین همود گوشتو هموی کانسروش هست قوقش نی. انا خلاص خیلی این چیزی هست که گویم که همون خوبشگی است اون سگ دمه دودگی چیز. و گویم که دیگر نمود توشونکا. ببینید چند نمود توشونکا هست برای یک سگ. و دیگر نمود گوشتایی که کالباسا بوری است قوق کردگی خیلی شماست این نمودش. خب که باشه و نمودی هست که یعنی این نمود است رنگ استخوان بوری خیلی چی بوری است برای سگ. خب که باشه آنا که باشه. خب پایان میخوام بیم دیگر نمود کالباسه هایی که برای سگ آماده شدگی است. ببینید اینا همشون برای سگ است. انا قیمتش اگر دتا بگیری یا تای دیگه بگیم پدرکه میشه بطره دتا پلوس گراتیس یک تا یعنی پدرکه هست. خب که باشه این یعنی 299 تین سیستم تقریبا 60-70 سنت 70 سنت است. یعنی که هم خیلی ارزان است بگیم 60-70 سنتی برای غذاهایی که برای سگ است. خب خیلیش هم پتیگری بای پایانو هم خیلی که میبینید توشونکا و چندین نمود توشونکا و چندین نمود انا بگیم کالباسا هست. اینا همشون دیگر هم خیلی چیزا برای سگ شیک هست. یعنی از گوشتی گوه است، از گوشتی مرغ است، از گوشتی اندیوک است. راستی من اینا میخواستم براتون نشان بدم. یعنی که دیگر که من کوشش کرده استم که آدمو نیویان در نوار. این جهت که دوزاش هست یعنی سگی که فربه است از کدامش باید بتی. یعنی از دوزاش کمینه اندیوک قطعی گو ارالش های گوشتش برای سگ. توشونکا است. توشونکا برای سگ است برای آدم نیست. یا انا اینجا با چیوش هم هست یعنی دوزاش هم هست. سگی فربه ده چند که باید تی سگی انا خراب ده چه خیلی شبه تی که فربه شود. این برای پیشک است. برای پیشک و ما دور نمیریم مستقل این مادر رو میبینیم تفاش یعنی که دست شما میگیرم خیلی و برای پیشکش دو خرید یعنی که دیدسته نه خطا برای که ما روی را نشون نمیتم دو پچکه وزید برای پیشکش خرید. ارزش این چیز 14 سم 99 تین است. یعنی 14 سم 20 سمش اگر که $5 باشه 14 سم دیتا 3.5 دلار میشه یعنی که یک پچکش $3. خوب دو تگیری برای پیشکش رفت. اگر ما اینجا بیستم ای سر تو بگیرن نوار کنم ببینین چند که میخرن آدم. این گوشت است هم خیلی گوشتی که پاکوفکا گفتم که خلاص. این دیگر پایانو هم همون توشونکا هستن گوناگون توشونکا برای سگ ها. و اگر بخوایم با اونا بلوش هم هست برای این از خوراک سگ خوراک حیوان چندین نمود کالباسا و چندین نمود توشونکا و چندین نمود گوشت های قوق کردگی. خب که باشه دوستای عزیزم فکر کنم بعد از اون نوارایی که شما دیدین خیلی شما با یک خلاصه خواهی نامد.
вақте ки мо номи мард мебарем, назари мо ки дуруни ҷогаҳ аст. мард он марде ҳаст ки дастои на гирда вана аҳли авлод, атроф, зан, модар, падар зиндагӣ бояд дошта бошад. барои чӣ ман ин навора кардам ки шунидан кай бовад монанди дидан? бояд мо мардҳо бибинем ки ин миллат на танҳо барои худшону барои зану фарзандошон, балки ҳанун қадар марде ҳастанд ки мардони ин миллат ки ҳатто барои ҳайвони қадар неъматҳо омода кардагӣ ҳастанд. дар кӯчаҳо саг, дайду, пишак, дармонда ҳатто ин чизора намебинем. анака ҳамватанам ҳар яктатон хитон ба хитон хулоса кунед ки чӣ мардии мо ҳаст ки мо чӣ кардем дар ин дунё. чӣ кардем? стройка, Москва сохтем, чиқри кандем, чӣ кор кардем? он шароите ки он зиндагие ки ино ба ҳамин ҳайвон кардагӣ ҳастанд, мо ҷавонмард шида барои фарзанд, барои он инсононе ки моро ба дунё овардагӣ ҳастанд, модар, барои ино ин шароита мо омода карда тонистагӣ нестем. ин шароита мо барои модар, фарзанд, зан омода кардагӣ нестем ки он шароите ки ино барои саг омода кардагӣ ҳастанд. мефаҳмем бародарон? ман ира мардӣ меҳисобум ки вақте ки инсон яъне як беҳтарин шароит омода мекунад барои ояндааш ва мо ба ояндамон чӣ мегузорем, чӣ адаб, ё ин ки чӣ тартиб, ё ин ки чӣ нишона, чӣ мардигарӣ, ин тарафаш номаълум аст. ҳамватанои азиз, барои ҳамон аз он сохтани Москваву стройкаву аз ин чизо камтарак ҳуша берунтар кунему ва сохтани пешравии Тоҷикистона фикр кунем. мо Тоҷикистон сохтагӣ нестем то имрӯз. ман дар бораи агар буҷаи давлат ҳарф занам, як хеле инсоно шояд қаҳраш кунад. як хеле инсоно мисоли инсонои религиознида, диндорда шояд сахт расад. барои ҳамо кӯшиш мекунам ки яка дар ин бора гап назанам. мо дар дигар ҷо сохтем, стройка, дигар коро кардем, ҳамаи кора кардем ва Тоҷикистон равон кардем. уно ҳамун тайёр хариданд. то имрӯз мо чизе
یعنی اختراع کرده نتونستی. وقتی که مال خودت نیست میگن ننوز با مال کس. برای همو امیدوارم که این نوار برای شما یک تاثیر داده باشه و چیزی درک کرده باشین هموطنای عزیزم. و آینده ما یک فکر سالم و یک بگیم که یک قدم سالم امید دارم که قدم مونیم، یعنی پیش روی کنیم، قدم زنیم در حیات. دیگر با امیدی کسی نشید. اگر کدامیتون که سخت رسیده باشه، زندگی سگ زندگی پیشک از زندگی ما تاجیکستانی ها بالاتر بدگیشه، دیگر عیبدار داری، یعنی خودی تو خودی خودمان هستیم که ما زندگی مونه از زندگی سگ پیشکی دیگر دولت ها بهتر کرده نتونستیم. به هر حال هموطنای عزیزم، فکر اندیشه شما را در زیر کامنت ها انتظار میشم. فکر میکنم که فکرهای سالم خودتون در کامنت ها می نویسید و اگر طرفدار باشین این نوارا را، یعنی براتون بازم بیشتر نوار گرفته پیشنهاد میکنم. اگر که شما طلبگار باشین، اگر که شما پدپیست سکنین، اگر که شما پدلیت سکنین، اگر که شما دستگیری کنین این نوارها را، من کوشش میکنم که بازم زیاد هستند در این باره ها نوارها. نه تنها یک این زندگی حیوان من از اینجا سر کردم و دیگر چیزها هم هست که، یعنی آن چیزهایی هست که ما حال ما با تمام تاریخ 3000 ساله من فکر کنیم که 3000 ساله است، 2000 ساله تاریخ ما، ولی این چیزا شنویدگی نیست که ما اون چیزایی که نوار میگیرم نشان میتم، اون چیزا ما با تمام تاریخ منول شنویدگی نیست. لوف میزنیم و تاریخ زیاد داریم گفته. خلاص هموطنای عزیز، کامنت، پدلیت و دستگیری آبونه شدن فراموش نکنید. من براتون حقیقت نشان میتم. سلامت باشید. خیلی نگهبانی هر یک تای ما و شما.